Pokolj dece je prastara, večna tema. Iz biblijske starozavetne večnosti, iz pokolja novozavetnih vitlejemskih mladenaca, preko karamazovske pobune protiv ubijanja dece, pobune u ime Boga ljubavi, preko pokolja srpske dece u Hrvatskoj od 1941. do 1945. pa sve do današnjeg pokolja miliona dece, pokolja glađu izgladnele dece, ova tema je zid savesti ljudskoga roda. Pred ovim zidom milozvučna svetska udruženja pokušavaju da sveto pamćenje ukinu mamonskim zaboravljanjem, da zakonima tržišnog blagostanja ogase božanske zakone pamćenja. Postoji Evropa Mozarta i Evropa Mozartovih bombona. Najslavniji slatkiši, najslavnije muzičke bombone zovu se Mozart kugle. Mnogi Evropljani vide, priželjkuju kuglu zemaljsku kao Mozart bombonu, Mozart kuglu i raspeće kao bombonu, bombonu u kojoj se skrivaju skladišta smrti, Buchenwald, Auschwitz, Jasenovac, majstori praktičnoga uma, tvorci bombonjera logora, veruju da su delali po nazorima čistoga uma, veruju da su im te bombonjere transcendentalne i da logori nisu bezumne satanske tvorevine. Ako je Evropa zaboravila rekvijemske obaveze, dužnost nam je da ovu nesavesnost ublažimo. U naš Mozart spomenar upisujemo Mozartove napeve, Mozartove sonate. Zvanični predsjednik, predsjedavajući, konditor, kolačar Evropske zajednice reče da su genocidno satrta srpska deca u Hrvatskoj prošlost. To je da su prerasla u marcipanski materijal za budući evropski kolač, za buduću evropsku harmoniju. Ovim su Auschwitz, Jasenovac, ti kristalni dvorci Evrope osnaženi i potvrđeni, jer zastarevanja pokolja dece isto što i zastarevanje raspeća, ukidanje i evanđelja. Bogo istina je drugojačija. Imenik postradale srpske dece, koji čitamo i sviramo, je sveta knjiga čovekova, sveti dan u kalendaru večnosti, to je dan svetih 40.000 dece i mladenaca srpskih. Dan koji će se uskoro morati pominjati u neosramoćenom hrišćanstvu.